Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Weri wowe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 18 z'ukwa karindwi. Polonye iravuga ko igiye gusubiramo amasezerano y'akazi ibigo byo mu gihugu bifitanye na leta zifasha Uburusiya. Mu Rwanda imibare y'agateganyo ya komisiyo y'amatora iragaragaza ko ishyaka rya FPR nayo byishyize hamwe aribo bari imbere cyane mu majwi, haba ku mwanya wa perezida Paul Kagame ndetse n'abadepite bari ku rutonde rwabo. Turajya mu Bubiligi kandi kuvugana n'umurundi kazi wahebye akazi mu bitaro bikomeye agatangira kotsa no korora. Jewe ndahuza abantu bose, abakongomana, abanyarwanda, abahuta, abatutsi, abatwa, aka kabusheri kanje bamwe kukita busheri Kamerune ukongore, bose abari no baza ngaha kuguriraho ibintu. Murumva je ndisahwanya. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Bangladesh, aho icyicaro cya televiziyo ya leta cyagabweho igitero ndetse kikanakongezwa inkongi mu mvururu zikomeje kuba hagati y'abigaragambya n'inzego z'umutekano. Minisitiri w'itangazamakuru yabwiye BBC ko ibiganiro byahagaze ndetse n'abakozi benshi bava muri iyo nyubako iri mu murwa mukuru i Dhaka. Ubu izengurutswe n'inzego z'umutekano. Minisitiri yavuze ko abigaragambya bahawe gasopo ku ngaruka zikomeye nibaguma kugundira baguma imbere muri iyo nyubako. Byemejwe ko abantu 29 biciwe muri iyi myigaragambyo yatewe na gahunda ya guverinoma mu buryo itanga imirimo. Guverinoma yari yafunze interinete muri telefone ngendanwa. Mu Rwanda imibare itangazwa na komisiyo y'amatora y'agateganyo igaragaza ko ishyaka rya FPR nayo byishyize hamwe ko aribo bari imbere cyane mu majwi, haba ku mukandida Paul Kagame bamamaje ndetse n'abadepite bari ku rutonde rwabo. Kuri iyi nshuro ya kabiri itangaje imibare y'agateganyo, Paul Kagame yazamutse mu mubare w'amajwi ugereranyije nayo yari yatangajwe mbere, mu gihe abo bari bahanganye bo amajwi yabo yagabanutseho. Ishyaka FPR kandi kimwe nayo bari kumwe banazamutse mu mubare w'abadepite, naho PER na PSD ndetse na Green Party bo imibare yabo iragabanuka ugereranyije n'umubare bari bafite mu nteko. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsi, Kigali. Mu muhango mugufi wanyuze kuri televiziyo y'igihugu, umuyobozi wa komisiyo y'amatora Madame Oda Gasinzigwa yatangaje amazina y'abadepite 27 yari asigaye ngo inteko y'abadepite 80 be yuzuye. Aba nabatorewe mu byiciro byihariye, icy'abagore kigizwe n'abadepite 24, babiri bahagarariye urubyiruko n'umwe watowe ngo hagararire ababana ubumuga. Aba badepite bahagarariye abagore batorwa mu rwego rw'intara bakomokamo. Intara igatanga abadepite hashingiwe ku mubare w'abaturage bayo. Intara y'Amajyaruguru, iy'Uburasirazuba n'iy'Uburengerazuba zitanga abadepite 6 kuri buri ntara. Iy'Amajyaruguru igatanga 4, naho 2 basigaye bagatorwa mu mujyi wa Kigali. Komisiyo y'amatora yanatangaje kandi ku nshuro ya kabiri amajwi yavuze ko ari ay'agateganyo mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite batowe mu buryo bwa rusange. Paul Kagame wa FPR yazamutse mu majwi kuko yavuye kuri 99.15% akagera kuri 99.18%. Amajwi ya Frank Habineza wa Green Party yo yamanutse kuko yavuye kuri 0.53% akagera kuri 0.50%, mu gihe Philippe Mpayimana we yagumye kuri 0.32%. Izi mpinduka zagaragaye kandi no mu bazaba bagize inteko ishinga amategeko FPR ndetse n'amashyaka matoya yisunze bazamuka mu mubare w'amajwi agera kuri 68.83% avuye kuri 62.6%.
imyanya y'ishyaka PL yo yagabanutse igira ku 8.6% ivuye ku 10.97%. PSD yo yisanze isigaranye amajwi angana n'8.62% mu gihe yari ifite 9.48%. PDI, Green Party na PS Imberakuri nayo yamanutse mu mubare w'amajwi agera munsi ya 5% mu gihe bari bashoboye kubona asaga gato 5% kuri buri shyaka. Perezida Biden yamaze umunsi ari mu kato iwe muri leta ya Delaware nyuma yo gupimwa COVID ejo hashize ku wa gatatu. Biden w'imyaka 81 ari ku gitutu gikomeye cy'abantu bakomeye mu rwego rwo hejuru mu ishyaka ry'abademokrate bamusaba guhagarika ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Bahangayikishijwe cyane n'amahirwe make yo gutsinda Donald Trump nyuma y'ikiganiro mpaka bagiranye kuri televiziyo akitwara nabi cyane. Mu masaha ari imbere Donald Trump araza kuvuga ijambo yemera kugenwa n'ishyaka ry'abarepublican kuba umukandida ku mwanya wa perezida mu mihango ibera i Milwaukee muri leta ya Pennsylvania. Inteko ishinga amategeko y'Uburayi yongeye gutora Ursula von der Leyen nka perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Azayobora mu rwego rw'uyu muryango mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere. Abadepite barenga 400 kuri 720 bagize inteko batoye Madamu von der Leyen. Nyuma y'amatora yasezeranyije ko azakorana n'impande zose zigendera kuri demokarasi mu nteko mu kurengera uburyo bw'imibereho mu Burayi aburinda icyo yise abahezanguni barangwa no kuvuga cyane. Yatanze impuruza ko demokarasi mu Burayi iri ku nkeke zituruka imbere ndetse no hanze yabwo. Mu gihe abigeme n'abapfasoni bamwe baterekwa ubuzi bw'inguvu, Merida Nyabenda ni umurundikazi aba mu gihugu cy'Ububirigi kuva mu ntango y'imyaka 1990 we siko ameze. Uwo mugore uno munsi akora akazi ku kuyanga inyama, kotsa no korora intungwa, akazi agasaba inguvu n'ubwira bwinshi. Yahevye akazi ko gukora mu biro mu bitaro bikomeye byo mu Bubiligi mu ntango y'imyaka y'2000 aja kuyanga, kotsa no korora ibitungwa. Uno munsi afise imyaka 61 avuga ko kuva atanguye akazi kiwe bamutwenga, ariko ubu yihanagura wakuya kuko afise abamushorera bababa ibihumbi bava mu bihugu vyose vya Buraya, aho abafise amacuniro, inzu indangaza inyama n'akabare kiwe yugururiye. Kandi uko iminsi igenda ariko urudandaza rwiwe rutera imbere. Alain Majesté Barenga yaramusuye adutegurira inkuru ikurikira. Aho ni mu macuniro kwa Merida Nyabenda, umworozi wa kijambere, umuyangayanga, akongera akora n'akazi ko kotsa inyama. Ni murundi kazi w'imyaka 61. Muri iryo bagiro giwe bwite rimu gasagara gato ka Sombref hagati mu gihugu cy'Ububirigi habagirwa ibitungwa birenga 300 ku munsi. Biva hanini mu ruhongore rwiwe bwite. Bwishika hakorera rwakirwa n'urwamo rw'abasitana bacanacana ko kuza gusuma kanyama n'uruyogoyogo w'amamashine apima akongera agakeba n'inyama. Nyabenda Merida wewe abari hagati y'abakozi biwe abaje imbere mu bukeba no gupima inyama. Mwitaburiya yera n'ikibugita kinini mu kuboko kw'iburyo. Merida Nyabenda avuga ko amushorera byogora kumenya igitigiri cabo. C'est beaucoup de clients, beaucoup abakiriya ndabafise presque abanyafrika bose bari n'abakongomani nka bose ababa kera frontiere Anvers ke Hollande kera française bose baza ngayo wanje ndabategura amakomande baza batwara gusa. Ahandi naho ari nyinshi mfise caminette frigo ndazibaha arabava Anvers Hollande tugahwanira Bruxelles bakacwazijana. Agodotse mwibagiri wiwe acagorobeza mu gisagara ca Charleroi ni mu burengero bw'Ububirigi, ni kilometero 60 uvuye ku mugwa mukuru w'Uruseri, aho yuguruje akabare kanini yise Belle Africa. Aho naho asanga benshi bakinje bamurindiriye abokereza kanyama bashoza agacupa, ubwoko bwose bw'inyama zitungiye ku migeto bita brochette. Uwo mukamakare ni waziyokereza gushika umukiriya wa nyuma atashe buhwibiriye. Abamushorera nabo nyene bavuga ko bamubona nk'udasanzwe. Jean Bertrand Bigingo wewe aracambaye inkima avuga ko adashobora gutahuka adaciye muri ako kabari kwa Merida. Nyama yo kwa Merida iraryoshe cyane, urabona ko ari original, ni nawe aziyokereza. Tukazikunda cyane kuko zitwibutsa inyuma twajya tukiri iwacu, zifise akamoto kamwe kaniwe aziyororera. Ikindi naco muri aka kabari kiwe ni nko muhira, twahurira turi benshi bafise amahanga. N'ukeneye impene yose
afise abashitsi tuca tuja muri rwa ruhongore rwiwe gaca duha kabeyi katavuna. Filipo n'umugabo wiwe avuga ko ivyo umugore we akora nawe nyene bimurengera. Ndamuha 10/10 kubera yaciye mu bintu byinshi kuko jewe ngishika hariho ahantu yagomba kwimenyereza kumugushe w'umuzungu ariko abazungu baje bakamubwira bati wowe uri umwirabure ntukwiye no gufata ibintu byacu. Hanyuma mbere ivyo byamuhaye ingufu ati jewe rero kubera ivyo bavuga ngomba nzokore neza babone yuko ako kazi n'umwirabura gashoboye. Urumva ingufu yazihawe nako gakengerwe bamukengera ati nanje ndashoboye jewe ndashoboye. Ku myaka 61 Merida avuga ko atiteze gufata akaruhuko k'izabukuru kuko ibikorwa vyiwe vy'ukorora kotsa no kuyanga inyama birengera udandazwa. Jewe ndahuza abantu bose abakongomana abanyarwanda abahuta abatutsi abatwa baraza gukora iwanje sinza ndaba ngunu umutu n'umututsi nta n'ivyonzi nta n'ivyo menya aka kabusheri kanje bankure kukita busheri Kamerune ukongore bose abarino baza ngaha kuguriraho ibintu ahiwanje murumva je ndisahwanya. Merida Nyabenda avuga ko mu gihe abategetsi b'u Burundi yo yamuka bo mukundira yotanguza ishure ryo kuyanga gukeba kotsa no korora intungwa zibagwa kugira ahagaciri uwo mwuga. Agasaba n'abandi bapfasoni gushira ubwoba bakubahuka gukora imirimo isa niyahebewe abagabo kuko bose baremwe kumwe. Mu gisagara ca Charleroi mu Bubirigi, Alain Majesté Barenga. Saa moya zebra n'iminota 19 mu Rwanda no mu Burundi ni saa 11:41 muri zo za BBC London. Mu kanya turakomeza amakuru arambuye nyuma y'akakaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Nyumva. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Urukiko muri Kenya rwahagaritse icyemezo cya polisi cyari cyabujije imyigaragambyo i Nairobi mu rwego rwo kugerageza gucubya imyigaragambyo imaze ibyumweru byinshi yamagana guverinoma. Umuyobozi wa polisi yari yavuze ko nta myigaragambyo iri bwemerwe mu murwa mukuru no mu nkengero zawo kugeza igihe kitazwe, ariko urukiko rukuru rwatesheje agaciro aya mabwiriza ya polisi runayibuza kuyashyira mu bikorwa mu gihe ikirego kiri kumvwa. Abantu 50 bishwe mu kwezi gushize mu myigaragambyo yamagana imigambi ya leta yo kongera imisoro. Tugaruke ku mugabane w'Uburayi aho Polonye ivuga ko izasubiramo amasezerano y'akazi y'ibigo byo mu gihugu bifitanye na leta zifasha Uburusiya. Minisitiri w'ingabo yabitangaje nyuma y'ibinyamakuru bivuga ko kompanyi ya leta yagurishije utwuma tujyanwa mu tudege tutagira umudereva bita drone tw'igisirikare cya Irani nyuma tukaza kugurishwa i Moscow. Minisitiri yavuze ko ibi bishobora kugira ingaruka ku mubano na Ukraine. Inkuru ya Adam Easton uri Waslo muragezwaho na Yvette Kabatese. Icyegeranyo kivuga ko ikigo cya leta WSK Poznan cyagurishije ipomo za lisansi ku munya-Irani ukora imodoka zitunganya imihanda, ariko ibyo bice byaje kwifashishwa n'inganda za Irani mu gukora indege za gisirikare zitagira dereva zaje kugurwa n'Uburusiya. Minisitiri w'ingabo yatangarije kuri Radio Z ko ibyo byabaye mu 2022 kandi ko ubuyobozi bw'icyo kigo bwabiryojwe nyuma y'ukwezi hakorwa iperereza. Yavuze ko amasezerano yose nk'ayo agomba gusubirwamwo kuko ibyabaye bidatanga isura nziza kuri Polonye ndetse n'umubano wayo na Ukraine. Igihugu cya Polonye ni kimwe mu byashigikiye bikomeye Kiev nyuma y'aho Uburusiya buvogereye ugateza intambara muri Ukraine. Umuryango w'abibumbye wamaganye bikomeye abategetsi muri Repubulika ya Centrafrica kubera kunanirwa kwizeza uburenganzira bwa kiremwamuntu mu magereza aho ibikorwa by'icarubozo n'imirire mibi byabaye karande. Icyegeranyo gishya kiravuga ko abafungwa bafungiwe mu magereza yarengewe batagira ibyo kurya bihagije, amazi cyangwa se n'ibindi bintu by'ibanze bijyanye n'isuku n'ubuzima. Bamwe bamaze imyaka igera kuri 6 bataraburanishwa. Umuyobozi w'urwego rushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Loni Volker Turk yavuze ko ibi bintu bikeneye ibyemezo byihutirwa. Asaba kandi abategetsi ba Repubulika ya Centrafrica gukora iperereza kuri ibi bibazo byose bakanahana abari inyuma y'ibi bikorwa by'icarubozo. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga.
saa moya 0:16 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikinamico runana. Claire na Jovine mu rugamba rwo gutegura ikizamini gisoza amashuri yisumbuye. Shyaka na Devota bo baributswa kuzuza inshingano zose z'umubyeyi zo kwita ku myigire y'umwana. Hari aho bateshutse se n'urunana. Ni impamvu wakora uyu munsi akazakubona wambaye neza ugiye kwigisha yagira ngo urimo abantu babiri batandukanye. Nuko umeze kuko ngiye kwahirira amatungo yanjye. Kandi numvise bavuga ko uri umworozi w'ingurube ukomeye koko. Harimo ibintu hamura dukorana rero. Budensi yanayorora inkoko, Kanyabungu korora ingurube, Mugisha korora inka n'inkoko. Aya nta bikomeye no gushakishiriza hose rega. Nuko rero tica twagira ngo tugushimire cyane. Muhungu wacu Randiri wigisha mu mwaka wa mbere rwose yatsinze neza. Murakoze. Ahubwo Linda yanambwiye ko ari umwigisha imibare. Ni iby'ishuri rya Linda n'iryo ryigisha isomo ry'imibare. Uro gushima rwose abana bacu bahagaze neza. Namwe murabo gushimwa Shyaka. Abana banyu baza ku ishuri bafite ibikoresho byose bikenewe kugira ngo bige neza. Kandi burya bamwe mu bana biga nabi kubera kubura ibikoresho by'ishuri. Linda na Randiri batabonye ibikoresho ko kubwo twaba dukorera iki? Ni byiza rwose. Ariko hari aho mbagaya. Twebwe se? Mwebwe. Hatubwire rwose tuzikosore. Yego simbagaye ko munshimiye hari uko duhuriye mu nzira mujya mu kazi kanyu nanjye njya mu kanjye. Ariko buriya kugira ngo umwana yige neza kurushaho hari byo mutubahiriza. N'ibiki ko tugerageza Kanyabu. Dushobora kugera mu rugo ngo ntitubaze abana ko batanye umukoro wo mu rugo. Iyo bahuzanye turawubafasha. Iyo ntawo kandi ntabwo tubafasha gusubiramo mu masomo yabo. Ibyo murabikora pe. Ndabizi cyane. Ariko muri mwe nta uraza ku ishuri gusura umwana. None se kundeba Shyaka. Ntagira ngo mve niba koko umwaka w'amashuri urangiye utagiyeyo. Nagiye. Gusura umwana ku ishuri rero ukaganira na mwarimu we nawe ubwo akabona ko wahaje biri mu bimufasha gutsinda neza amasomo ye. No kumva ko imyigire ye yitaweho. Yewe cyo turagitsinzwe rwose. Naringize ngo ndababeshye. Yego tugira akazi kenshi ariko rwose mu mezi 3 ntitwaburamo iminota 30 yo kuhagera. Ahubwo ntitwabyitayeho mutubarize. Nako nababwiraga rero mbagaye konyine. Ni mukubahiriza. Rwose abana banyu bazarushaho kumva ko mubitayeho. Ubundi bibatera imbaraga zo gukora cyane kurusha mbere. Sibyo? Nibyo rwose. Sheri. Karame. No kuri tuzikubita agashyi kugira ngo ubutane duhorana Kanyabungo ntazatugaye. Turabikosora rwose. Murakoze cyane. Ntiwari ukivuga ko dukabya se Kankwa nawe irebere. Ngira ngo wanabibonye ko ibyo mu murimo waguma amagara byo bimeze neza rwose. Ariko rero ibi byose byatewe no kutumva kwanyu Rureme. Kutumva kwacu gute Kankwa? Nicyo watubwiye ntitugikurikize. Aha, umugabo wawe se ntiyihaye gusuhuza uriya mukecuru Nyirangomoke mu gitondo agira ngo ntawe umuhamye. Kankwa ndi rwose ntugasetse. Ubwo se Nyirabazungu ashaka kuvuga ko Amba. Ubwo ni wumva murebwaye. Nyirabazungu se ko narinzi ko irindi zina rye ari Kirimesiya. Yiswe Nyirangomoke ryari? Yego ra. Kugira ngo atadutera umwaka tumwita Nyirimigezi, Nyirangomoke. Nuko nge na Bushombe tumwita. Ariko none aka nakumira. Uragira uti rero ibiti byacu niba biteye umwaka. Ni wenyine. Tuva kubigura nabonye tugiye guhura nsindi nzira. Wowe wiha kumuramutse nakazi kawe. None se ko nabitekereje bagenzi banjye bo muri koperative bakangira yuko ashobora kuba ari umuswa Kankwa. Uwo muswa se kuki waje mu murima wanyu ntoge muhuriya mugabo mwadikanyije. Naho ni umwaka nyine. Aha ho byarumye burundu neza neza pe. Ariko waranduye kimwe tukareba Rureme. Wa mugani nacukura kivanemo turebe niba ari umuswa. Mbega ibyo wakoze Kankwa nzi we. Ibiki se kandi nyagasani mwana yanjye. Ngwino nawe ribagire murebwe. Ngwino rwose. Reka nze. Niko Kankwa. Ninde wakubwiye ko batera ibiti bigipfunyitse gutya? Base n'ukuri. Natwe si ukuvomerera ye. Naho turamena amazi muri ibyo biparasitike by'amashashi. Ko nazindutse kare nkacukura imyobo ngo uteremo ibiti
kutambwiye ko utazi kubiteraho koko mumbarire rwose nari nzi ko ari uguterekamo uko byakabaye. ngo wari uzi ko ari ukubuterekamo uko byakabaye ubu rero kankwanze nkubwire tugiye kubivana muri izi purasitike tubitere bundi bushya kandi nta kuzijugunya aho wiboneye ariho hose uzirunde neza ku buryo ababishinzwe aribo bazaza kuzitwara ubundi utangirire ibivomerere ni wowe wakoze amakosa rwose. Mbega igihombo duteje wa mubyeyi we warangiza ngo nyiri imigezi niwe wabiteye. Igihombo kivugwa se bari mbwira ikintu usetsekere. Banza mbwire Jovi. Mva ndebye ibitabo n'amakaye birambitse imbere yacu ndavuga ntihagize umuntu uhinguka hano yagira ngo twarasaze. Uzi ko nanjye ibyo natekerezaga n'ukuntu nawe ugisinzira. Erega shakerere ni mu gihe amanota tuzabona niyo azatuma tugera ku nzozi zacu cyangwa se tutazigeraho. Nibyo Jovi, niyo azatwemerera gukomeza kaminuza cyangwa tukaza tukicara iwacu mu rugo. Tekereza kuguma muri iki cyaro cya Nyarurembo umuntu ataranize kaminuza kere. Bya bihungu by'ibinyonzi bikagusuzugura. Oya we, n'izina Yesu tugomba gutsinda neza tukazabona amanota tujyana muri kaminuza. Tukazavamo abakomeye pe. Amen. Amen. Sha, usko nsigaye numva nta mwanya wanjye numwe watakara. Wahora n'iki ko umunsi nsigaye nsiga Jovi? Niba amasaha yawe yaragabanutse numbaze. Ubu koko kuki ikigo cyacu kitagira abanyeshuri biga bacumbikiwemo? Uko twari kuba tuba mu kigo. Yego sha, umwanya tumara mu nzira dutashya nawe urahatakarira. Tekereza inota 45 mara mu nzira nta nabamfashe formule nk'eshatu mu mibare. Jovine we urabivuga ubwabo ukarushaho kunyica. Akurabizi kere. Ibyo ubwo tubyivanemo. Dukoresha umwanya wacu neza, dusubira mu masomo, tunasenga Imana. Kandi twizeye tudashidikanya ko amanota yo kujya muri kaminuza tuzayabona. Ako mbwiza kuri Jovi, uramutse utsinze bakumva umwana wa Papias agiye muri university. Wakwifata ute Jovi? Wese utsinze bakumva umwana Yohani Maria Vianney agiye wakwifata utekere. Mpagaritse Stefa. Umuntu umusinzi rwose sinagutwara kuri velomoteri yanjye. Uravuze ngo nasinze sha. Nasinze zo wansengereye se. Oya ntiwasinze wahembutse muzehe. Ndashaka kuko yamasha wagahungu. Ndakwiyemo ku mugore wanjye. Umugore wawe? Kunumva ntaheruka guhura na Nyiramariza se. Umugore wanjye Nadine ufite bunzi wawe sha. Nadine se n'umugore wawe kuva ryari Stefa? Harya mwasezeranye nta kibinyarurembo. Reka ubugambo sha. Ariko se Stefa, uwo mugore ni warananiye kumwitaho. Akibonera umwitaho, uracyamushakaho iki koko? Iwanjye ko ataziritse, waje ukamukuru kareba ko akwemerera. Bese uravuze ngo ndusha kwita kuri Nadine. Uzi n'ikindi Stefa? Buri ipusi ntishobora kuba mu rugo rutarimo amata, kandi reba hari amata. Mbega nyuro we. Niko kuri ariko Stefa. Ngweke. Nadine arahaguwe neza, abona ibyo akeneye byose, urukundo, amahoro n'ibindi byose atakuboneyeho. Urumva? Ese ukumva unejejwe no gutunga umugore wabyaranye n'undi mugabo. Ahubwo twari dukwiye guhura unshimira ko nita ku mwana wawe Stefa. Niba ari uko bimeze rero ndaje mukoherereza. Wumva se ahubwo kumva vuba sha. Ntubu rwose igenda ubwire Nadine uti fata umuhungu wawe mugende mumvire mu rugo. Mvuze umuhungu wawe simvuze Nadine Stefa. Mbese muri make urashaka kwirukana umwana ugasigarana nyina. Uriya mugore mwiza kuri namwirukana nasaze Stefa. Umugore nka Nadine uzi guteka akamenya gusasa. Teteka hose wa ngaramakirambe. Ngo tugire ngo rero uri umugabo mu bandi. None Patri nikisi. Niba ushaka amahoro bwira umugore wanjye Nadine ave mu rugo rwawe cyangwa ibyawe byose mbihindu. Bihindurwa n'iki ariko? Bihindurwa n'iki? Urakinisha utazi sha. Ndaka gukangana. Mwene rwaje kare ntumuzi. Nukomeza kuntera umujinya. Uzasanga ugenda wambaye ubusa mu muhanda. Ubwo zurakanga nde? Stefano rwose. Ahubwo nimba udashaka nza kugungasigara no kuguru kumwe. Wirinde Nadine. Ntuzongere kumutegera mu muhanda cyangwa se ngukandagire ku irembi wanjye. Acha uretse. Iyo ntuza yawe uzibeshye cyanda se nyine haragara. Ubuze ngo ikirinda ngo wicare neza nk'abanyeshuri nyogoko. Nicare neza nk'abanyeshuri tugiye kukwigisha.
njye ndi tica Audensian. njye ndi umunyeshuri wigana na nyogokuru. Okay, Landry and grandmother stand up. kudahaguruka nyogoko. kudahaguruka nyogoko. Mpaguruke. Reka mpaguruke. Say good morning teacher. Good morning teacher. Nyogoko kudasubiramo. Mvuge ngo iki? Nyogoko uvuga ngo good. Good morning. Moringi. Ko munseka se. Landry byukoze nibibi gusekunda mwana. Yego ratarinda nagagomba kunseka. Ngo umwana. Bize bite ko museka se? Shaka. Ubwo ngushije noneho. Bigenze bite? Landry. Nyogokuru kuvuga ngo morning byamugena. Avuga morning. Yewe nta kibazo n'ejo n'umunsi bana bamuzakomeza munyigije kugeza mbimenye. Ubu rero mwifate nyogokuru wanyu ngo muramwigisha icyongereza. Njye ndi tica Audensian. Landry na nyogokuru n'abanyeshuri nigisha. Rwose tica Audensian. Yewe. Linda. Aka gakapu rero nakawe. Harimo n'izindi mpano twakuguriye nyine kuko watsinze neza mu ishuri. Yewe. Nawe harimo inkweto zawe Landry. Ariko ubutaha nawe ntuzaba wa gatanu uzaba uwa mbere nka mushiki wawe. Nibi bitabo n'ibyanjye papa. Mbega ikanzu nziza we. Mizo nkweto zanjye Linda. Tujye kubyereka abandi bana Landry. Tujye kureba ba Muzaratu. Oya Linda. Mwijya kuratira abandi bana impano zanyu. Ahubwo muze dutahe. Hewe nakomeje gutinya kugira icyo nkubaza ndemeza kiri hano ariko ubwo agiye mbwira pato wabaye iki? Ufite ibibazo mu kazi se? Nta kibazo mfite mu kazi Nadine. None se byanyenze bite ko kuva wagera hano ukomeje kwitegereza nkabona usa nk'ufite ikibazo kandi udahari? Natekerezaga amagambo Stefano ambwiye muri uyu mugoroba Nadine. Stefano? Stefano yasinze ntegera mu nzira maze ambwira amagambo menshi ateye ubwoba. Agutera ubwoba se gushaka hiki? Ko yanankangishije kondoga nindamuka ntamurekiye mugorera. Ngo iki? Umugore we ninde se? Mfatiye. Undi ninde se atari wowe? Nagende nyangara gatase n'undi umugore we. Sinigeze nanamuba. Niba hari kosa nakoze, nuko inshuti n'umugabo w'igisambo nkawe. Umugabo utakwitaho ahubwo akaba ashaka gukuraho ibyawe n'utwo wari ufite akatujyana. Nuko umenye ko agukeneye. Ndamwemye mushenzi wa numa mukeneraho ikisi pato nduwaye wese rukundo rwanjye mwami w'umutima wanjye mayikingi. We nuko byumva ariko wese ko abyumva Nadine. Nta mpamvu yo gutera ubwoba n'amagambo y'uramugamo wa Stefano. Buriya ni nk'idebe ryirangira aravuga bigashiriraho. Urabizi neza. Ubu se ni rimwe cyangwa ni kabiri turwanye nawe. Uriya nta kigenda cye unamukojeho n'imitwe y'intoki yatembagara hariya. Nawe urabyumva sinarwana n'umusinzi Nadine. Ariko sinshaka rwaserera. Rwaserera iki ariko kubura uwanye nanjye nkabo wawe kandi mfite uburenganzira bwo gukunda uwo nshaka. Ndakwinginze bitekereza ku magambo ya kiriya kigabo Patrick. Sinshaka kukubaza mayikingi. Erega bavuga King Nadine. Iyo ushyira inyuma rwose iratuma bidasohoka neza. Yego my king. King. Yego my king. Reka na cya gisaya cyaswe twikundanire. Afuhe nashaka yimanike ishyari mutwike cyangwa rimujyane rimujugunye mu mugezi wa Nyarurembo. Uravuze ngo aziyahure rero. Uretse nzakobyara imfura ahubwo maze ndore ubwo. Nguzagira ute Nadine? Nzabyara imfura we pato. Byo kubyarana se bije bite kandi? Iyo gahunda yo kubyarije ite Nadine? Patrick ko tunguwe biramutse bigenze uko Nadine abyifuza hacura iki? Naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo badusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Twafashijwe na Derek Clark ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akugereho ameze neza. Ndi Prudence Ngyumva wakoze gusangira umugoroba wawe natwe kuri uyu wa kane. Ibiganiro byacu na hejuru. Ndi Prudence Ngyumva.